Uba Mirabon CM MLA kanong po constituency hakashitarig ujelew hajar arpulai ula khot kajingalang banya phliu jingmut hador barhol nong po proper riboy district. Kate kajingalang kadi kerpang nagbenta banya theria tai sani hakabaya de bagabha thungkam jaga jilla hakaba la sakhi kajingwan ni shimbanta jugiri rangba kilongkumi kikunhon sing bhalang bat kinong yalam jaga riboy dorbar. Hagate kajingalang le theria tai sani halor kabha thungkam hakaba kiri rangba kilong kumi bat kikunhon sing bhalang kileshim benta bat pan I la kijong kinya bat ai jingmut ru halor kaphang uba mirabon e mulo ongru balang bagani kajinga phliu jingmut lang bat kinong sang snong joka themri bhoi bat kajinga tre rengkan unyo banra ya kani kamat bat unya krenpat shaka sarkar jela kiru ndati kiru respon positif dia kata proposal ban share badia kini be ada proposal kabian ada ilada kipat kikwa hi ba en yo kata bahak juga kat dakaba en reserve tangekan garo hills kataru ki hapan priang habide begini esti panganom habide begini ki post barit baria ki pa yole se nakaliang jungi ki noksang ki timur buai ngem pat kotbor mo di yole se ya pun kita hi di ban maximum percentage baik yang noksang jong kata ribuai ngamong papo ngamong kenai po ngamong spa andai lada kan light kum kata lada la li spa sel kabiang nanti kan baik ki post gini ki post officer pan ti yang itu pan lada kila min penyu baik tang bakai ka bang kuah ban keran hungde kolong ba sobha mo nomor don ki beru ki bisim kabu ukba terekam sarkar kon ban kong terekam sarkar don sepawut ki kon hingru bar khoi sepawut terekam sarkar ki senrang ki beyo ki senrang ki pasakurim ki wan ki hingru yo kam sarkar mang bar khoi katu ben ke ka ba ta ma ngalai ki katok ne teli ki long yeng ki blalong yo le se ki la badong high level kini ki long yeng ki yo kamut baro kat ba ubriu badan hak kiyeng ki batok ki pamdan kata ka channel ki pamdan ka link ka bubiang ki bio kam tela ta kalong sa ku ne se kan kata ka briu ning ko mo kana ngi ti iwe ki keten khnjap mo ka ja briu ning kalong persentiu ngiran sibotli ki persentiu ki senjat sentiu ba khnang ba baro sentiu kin purong kin permi ya ki bi juki bat ya ki tanat juki ladon kami ban isport barai umlang ki baro hari lagi ai tang sekulap ai sport tang sekulap uping hari kat konstitusi pun siap dah kata kalau mau kata ti teh halal kata kemudian ngaku apa reserve candidate unyor ya kita kapus kabalah reserve amba reserve candidate di reserve person individual unyor ya kata kapus kabalah reserve tapi kalau yang kemudian ba kata kapus person nak MPSC sengap lang ru ya karai jom ki jabri baro lada ki hun lada ki kim hun te en ya share ni ka bungka jingdon breu maka pekerjaan ini kan ba bini buka DSC bade kan bahai banyak ba ya ki pos ki bade baria ki ba hun ki bala sampai maksimum daru nasional dari boy ba ki pos ba undan ba qualify ba apply te so nga bani peklam na sibal kumili kimlah syubani komplit berarti pada kigila ya cak kemak jadi nang jinstan pada ketimun handong ingin yang pada mengi di distrik ki bahadin including yang ki boy okay ki basyong handi hapori boy pada handong illa ya ke competition ladangin of fair 80% baru ni handi tu malah ong ibak bende mom 1% ru mentang imton hadin live muslim hanya next few years they will say 1% rungin kon ke namar ba PUI na dong sidong ya kata ni akses mengidon ha melong ki baduna mo personality ro idunahi kaji nang di staff ro idunahi nang tahi borok keliang tino mar kata ke ga bangamun ban pompat kalong kundi bagi parent district nang ni syakma ndah ba kani expert committee kabala thau kabala propose daga ni committee bala klik daga kom apre ladaga sarkar kelap yang ya kene expert committee ya ke bagin sayo ban submit ya ke bagin subhab ya ki memorandum di jongi daga bakerpat ya kene expert committee ba di parent district kade banton consideration naga banta jongi laga lokal no percent lokum ta kilayu I hang ni hari boy kilayu I haki wei district ki ba hadin ki ba yokam nama haka exam je kena bagi di yo bagi tinggi bomlah itu
tang kita gini ai dimut nagaliang bidunga gini kelai ini point publish Betul komiti berjalan. Jadi komiti expert betul komiti yang mengkat kerjing kita kita dawaru ya resolution policy kita dawai ban review resolution policy kita dalam komiti. Jadi ai kerjing start dalam komiti bagi punya agam semua. Jadi kerjing mot kerjingan masuk bergerak punya. Kalau lara 80% berkasih jejak kalau nggak ada jual masuk hati. Kita baca cari yang boleh. Jadi syabat agenda dia nak buat bergerak. Kalau ni hari boy ni inonte yang ofis serkar buat pemerintah ke distrik ke jungi, buat bergiu di distrik. Kita masuk bersama dari komiti. Nama boleh juga jangan di ofis serkar. Ini 100% mat nak boy pada di ofis serkar. Jadi bagus ini syabat sini. Tapi saya boleh program hadu po mengenai itu sudah ini. Jadi buat bersama dengan komiti yang boleh berprogram ini yang mesti bersama dengan tambah kisah dalam segi tambah meditasi. Harga distrik level kuat menerima pun kota ya. Ini kebetulan. Harga distrik level nagarian kejuruan atau bersama berlomba. 80% di lokal mana boy tetap di sebuah kejuruan bahwa boy di 80% di lokal dari ofis serkar terbuka ini. Bagaimana itu? Ya kawalan lupa ngabong syu. Jadi kain berlayaran dan pergi hari kisni. Dan nongya untuk yang kau jauh jalan ngang kerjaan bagaimana review. But if they ban review hadu ibentar ya hadu di kota. Jauh ini yo entah. Ngabong hadu ini yo entah di tribe baru. Hindre kata hasil hak expert komiti kunggawan penuan yang terkecil. Hindre na kerjaan kurang bayakan negara Malaysia kerjaan polisi lagi kapur bang bibirna ngah penakisar ha ngah penapidha tekabangatan ng ajimun ng nikalong balada kariboy bangano ang kaway kasnutu makadeli kabanta magkabing kerjaan dengan memahami tentang kaway kariboy bangano kariboy bat sanut ki emane bat sangun ki MDC bat baru dengan senang di rumah di berboy kini ya terkeluar lemnya gini lese yang ayam ni mentang heran yang mentang ni teyo kiwepat ki MLA kiwepat konsensi di bukan namanya yang orang punya bertentai te nama bang kadai ka isu ko lang sensitif kaba no, kalau sihir suami kita itu, bahkan sihir pada bakalannya tiada. Poin adalah poin sana. Tengah ajimut, kita melihat dan berang pakai yang berawai. Bahkan ni yang ini kenalah jangan meminta kan sini ke inisiatif ban khot yang keriboi berawai. Kirmat juga kirabu hati juga banginnya ajimut sesuatu. Kawai pat kabang kuat yang batang rumit bersai berlomba ngasimet ngaterwa ngapil ya barok yang sama-sama yang berboy batam kini kebetulan tentang ini nasi nin air di kerja kau pulang ya ka reservation polisi kau kiki persen hati istri kata ada suara kelaban nama muntah gitu kayak terus itu 40% dan desi 4% dah yang kadang-kadang tentu dengan isu mungkin macam ini terlalu ini ya kan ini Islam nak komentar ini saja sih manusia orang buru ya ke surga ke bawah dia ya mentau ini dekat komiti expert komiti nomor 4 dan kamu ini resolution hal ngarni yo itu video tu sini apa ayaki bet ibril nasab sini ada report district adil ke ilu satu lagi di dalam kapal lem kekiwi peranong cuma apa distrik haba nasi inisiat di negara yang betul ngai ini banyak ya kesan ya kan di inong yalam balang nangta di sen halang aji siang tersir mulai impai lagi di sen balang di NGO di KSU Arabia PGP CMOya lain banyak ini nomor 1 sampai kami bintang kasih atau di video mau yo betul buka karena ada yang berkop di lapor tentang
Nasrai mentah MPSO kita mentah dari isu lah banyak beliau kamar politik saja ini yang saya kata kita di isu jong kayak takim jong dadong katahan gitu kan ribuan dari kasih jadi agak jelas loh ingin dia betul kalau kecil semua dia mungkin seperti ini bentuk syarut kita taruh ada ini khusus ya kan yang kemat ya cuma di ajimut ini nilai untuk bahasa dia bahasa distrik ini dan berbeda apa review kemudian apa terlalu ya kan takluk ya bahwa oke kata dia kejumur review kalau wilayah untuk lebih nak yang kalau teruskan pasrah kemudian ini yang sedang kita pandang deh tengah sebab tertentu berumui lagi nyelam nak perai nak yang review orang ini rekan-rekan nak yang irang basno juga nanti bagi jingalang pisang malam kalau ini ya susu cuma lang bagi lagi nom ikmat nomor bar irang kam dan tentu pan yes bersiap timur expert komiti gadon dari representation ke dengan ai kalau ande udah tak kamu belum dia lama kisi nak kila apa ai ke biru ni kisi malam kila apa ai ke biru ni di politika parti kila apa ai ke biru ni orang personal apa ai ke biru ni kita ni langsung ikut ini ke senang tu ni bilang dah ai ke talk ya ke biru ni ai cek expert komiti dan itu ai ni interpoint lagi tanggung habio saya kumam taksi nak bilang di Ramleh kalau kok ila hot taiba mong ini bilang bandar dan lani tahu organisasi polisi ketika jin yo lani kecil ajimut berarti nak yang kumun ni dia organisasi pihak negeri ki penpau gajing snungu ya baro ki balayawan bani simbenta agan ni gajing ujung ada yang bisi burung bumi ki orang ba ki balayawan nikmat kilong kemi kita ikut samlar tunjuk sen malang kita Taiwan but nakaliang kajunga kumpu MLA jong nompok posisi gidon kajing sukya halor gani agi por kepala depru kajing selok kaladon tendre gisno ba ni hapan dang lej penia kenduk susu ya ki pajba ya ki kimi pa ki samla kirang ba snong banyo susu ya kajing mot namar ba kajing penkela ya ka reservation policy lene ke bahak tungkam tunjam po kajela gitu bi kadi kemat kabala slam kajing dewa kala don la slam gane nak dam penkela no namar ba ngilaya leti kemujalam dan san puwe snam tam pujan sampu arm ti hadin kani kajing kekede ke revolution kabalawan na kebentak no ban penkelano ya kene ka ba tungkam tungjam ko jala ga jungi nyai ko bule yu ba arden basay mo ko la spear hedet ya gani nang tani ai ko bule ru ya ka sorka ada tungkam tungjam ko jala ga jungi nyai ko bule yu ba arden basay mo ko la spear hedet ya gani nang tani ai ko bule ru ya ka sorka adin ki jingi keren ki deliberation ki babun ka sorkar ru kala don betah sengap ya gijeng nagaliang jungi genong nikmat ru hakipor ge beladep warajar arpuwe warajar arpuar keladon gijeng keren hayin dorbar tro ai haka bede bet keni nilai juisi mentahiru bakal ada hi kapor ban review tangba ban review lane ban pentemai kalong hakalenti ka bade bakan no seliang ino bakan long balan siap baro ki indigenous tribe ki badon hapo ka jelame kelia i ke jungi tading tagadau agan digesengi hadin bangila yo ban ya fliu jengmut bat ki patpa jong ka nongpo nusi bat jong ka tempe boy bro boy kat kebala punya pun nyali yo sibun ki jengmut na ka benta kumno begini yo ban ai jengmut sya ka sorka kani ke jenglum jong aku mo emeli kani gesengi ka kalong na ka benta ngini yo ban ai jengmut sya ka government haki ki meeting haki level ki beper ke kita kamut panong makai ke bang keren mangau MLA ke badai sudah ndai gajing cemu jo kan gajing kenduk gajing slok kalau nang bangin yo ya gajing mo sing pa will take people into confidence ya kono ke bangi I statement ke bangi keren kalong baik bangi don ban kipat ba sadin bangi tinggal ai keren meneh bat kasur ka banengkong ke bangi laya menjur lang kalong baik bangi don ban kipat ba sadin bangi tinggal ai keren meneh bat kasur ka banengkong ke bangi laya menjur lang kalong ba ban ajing kersan bat baka ka jingeki ke pemerintah akaban review ya ka reservation policy
Ikersan ya kan mensuara ngelaju ikran ya kan beri ikersan mentar ikran yang marba wat adu hak manifesto jong parti don bat bengiyang halor ketu nang rim kan don keno gejing haidin na ketu bat menta gejing keli kelong haba ong review haba ong pen kelai ba tung kam tung jam kumnon pen kelai kata kadeka ka jing thu jong ne gejing kendu tinggal ayo gejing mut na ki nong song snong ki balai wan ki la ai la lagi jong gejing mut gejing ki bana kaliang jong ngala tek nu ngala tho ban ngala kentu ya gitu jeng ajeng mut gitu ki ha ka bang ngi scam bagi jeng ajeng mut gitu ki nang ni ini yo ban ra sikimit bejeng ekra ngandang lek sigi wewe ku jaka apa konsumsi la ne ka tem riboy ru lagi ni sen ngi se kendu lang bat ki nong mikmat jong ka dong riboy gitu ni emeli don burom dem dusi don burom ki nong song snong ha ki we ki jaka ru ngi ha ban yo nomar ba madakas ngi don ka tumun Kidang don shibun, kibadon alangka, kibadon hajakatre, kibadon hiki school, kibadon hiki snong gitau. Kadi ke kamram jonga aku menong nikmat, ban let seki ban hiyo ega view ke jongki nang mangin hiyo. Ban ajing mot bat kano ke ajing mot ro. Keeping in mind nang mtaka interest ke jing mentoy. Jong ki pat ba nong song snong jong adon jong ke jong adong ba than ke jongki. Ku menong nikmat aga temri boy. Ngadon kom perkhat bang haban perkhat boy ke ke jongi bang haban perkhat ke interest jong ka khasi jeng tia ni haban perkhat ke interest jong ka jelahi borok toy kino kimat ki bangin sim ini keren ni sekemat kan debit nak mentang jeng mentoy jong bobon ubalang dan mar kentang kedu ya ki pat baru kin so haban yesha ban ai ke jeng trilang ka sorkar kalau very positif ke menyu sutu ko jonga ya ke expert committee mendak singi la dep notify haka pengendon ke expert nak liang jong ka law nak liang ki economist nak liang jong ki start science ki bandon bentah haka ne ka expert committee ya ka bala notify mendak singi ka siterik ke jong ujun jong ka next name haka dia mulai ban ngi scam ban ka liang jong ngir ngiyo ban ai jengmut sha ka ne ka committee kenang baki ikin la ban pen mundur ya ka ne ka polisi mar ban sna ya ka polisi kam de ka kam ka basuk ban ngi sutu Gidan kam ki kau perkat kiban frame ya kaneka polisi ba ngit scam ba kaneka sinjam ng ba jong kaneka reservation policy ka ngi don ngit scam ba kan serve ya ka purpose jong ki community ki barang sadin abang ong reservation kamot ban reserve kerpang ka kuota ka baha ka kerpang na ka benta ki society ki community ki weaker section ki barang sadin nang ba kan serve ya ke purpose bat ke jengmut jong kene kat kum bala patai ada constitution KPI ke jongi dia kata ketika abang nilai keren mata kesini ban scam bagi jeng jengmut jongi bat ba si ken la ban ra atau me tu ke jeng keren bakin long ke ban seiso ke kol